Second, number 10, Miss Tripura Idol. Amo continue jongnai janja talent of human bagai ha bai awai phadi tini sibek je tini norok select muli anai tak khali ya rokni ta masuki जों बुनिया बायदि फैबाय कमाय था वाइटन बरवाय बियो अबसे थोक चान्स मारि हाइगे जों आउनो जों बखाबो पजमा दंनाय जे जों नेक्स्ट टाइम को जों ऑडिशन होनाय ऑडिशन जों जस्ट का अप्लाई नांनाय आ मोटिवेट न जों अकल नितिनि नखलायनाय आं खाथायो जतनो पुण्यानो आरो बेस्ट विशेस आं ताबो बुं सागायना थांतलो बुं सागायना यावलो and put a fifth position is in final. Then 26 November 2023 audition round. Chini West Junior by Ruajiza. I say dependent by Chongza. And our fifth Bung Gunai, fifth position of number 25th. Miss Savita Tipra. Miss Savita Tipra. Good. Next, number 23rd, Miss Mamita Tipra. Third position public pointer, Miss Silpona Tipra. Number 18. Number 18. Silpona Tipra. Great. Second, number 10, Miss Meheli Tipra. Tai paithat tini first borok je tini suggestion boroni boni besar sabai kana totor sabai first position ojon thainai eba first position sobai nai minimum serial number 36 Ishita Tripura. Kira unfortunate jeng tini sini halo jeng sudu beri rok sini selected kan next time please sini kita bersama punya kalau tidak tahan guys prepare kan saya pakai kita teman-teman cover kan beri rok sini ini kalau top 5 also komen pakai bong pakai hari itu jangan ya pakai bong usaha jagi ma chini bagar khatung gai nangwa bui kelang ma bukjang khani kha rosha wai nang kelang kha ham jag ma
tuluk tuluk aku fayanga tuluk tuluk aku fayanga wala sha wala la jadu shonda bishne mai kaya mai kaya khula shabaya doba khula shabaya doba nali khazo achu khula nali chotri kushana nalai mushme mai kaya nalai adi mai baba talfai mani tang chuchana kiri o nara chandi jatu shono Okay. nini mokani na shivaya nini nini khapani khatomaro nugoni handava jura paigali boy alulan talagai thandi onai tho muni mushabai shajana nakrai dada nini toro thamsharu damshalama chahinai nini ani shama karigai tamsha damshalama Kalau terserah, terserah nih, pan. Aku nol, pan bisa punya kalau siapa.